Isenkwa na be ma ni eno. E ma na ni po keke no. Yo. Otime fall. Wo de ma no. To wa wale tan ko ba be to. Ba be to so. Wow. Obi so ha oba for security. So be to nia mama, be to nia mama, be to ka ma be si fia ma eno nti. Nti obia wo ni ka ma be si fia ma eno nti. Nti obia wo ni nti a Emma ope obema wa ware dada. Emma ope obema wa ware dada. Ena bema nso a wa ware dada na opo baby nso ono nso wo ne nti a opo baby obi wo ha bia na yemfa ne se ne yiri enti na asema na se ne yiri ne yiyi nsema no wo fie obi ne die no oh ena obi nso ha bia na because of ebiana on niba jo ntimi ni oba ba kunye de entina me da se jawo ma mesa ba ho bi e ho na e me de pa obi wa ni su ntimi ni oba ba ko entina wa ma e be ma betimi ama obe be ma ba ko betimi adom ba mienu ana obetimi adom e ma mienu mi so be do aburo ebru mienu a obedo mu nyina se oyi ni yan na ba ku bi ho a obetimi adom e ma mienu mi so be do aburo ebru mienu a obedo mu nyina se oyi ni yan na ba ku bi ho a wono de oye special wo do ne pa obenya ba ko a wo do no pa o ma ka nso be do na mum no se ne a ba ken obi a wo do gira so de dobi sana ni pedua no yankopa ye sana asase ni hu no se de obobo so yi obi agudi obi wa se no sisire keke timi ema obi epenase ba ye wa sempe no so obi ho a opanipa na sem se one no ba nye se bia one ne kwatwempa na ana bi etisa nemu mo penasem e wa sempe wo timi sho bi penasem so ebe ma so yo ba o hwe ne ye ni su ne e do ha bi se ba bi penasem ko nya hwe na kwa me fa so eye madwuma no de penasem o ma me kwa ma me tra ba bia otade enti no wa ho keka etimi mo obi pe wasem na nya sempe na ma ni me ma ni na no enya asempani na de ko wie se opew na yese mema na dodo no a we opo ba se mo na ka kosa but ma bi on mo opo ba wa na be popular o ba fia ba popular ten ntina na say ya papa yi be ya popular so eti no e wa adwene obi a de nam ne mo ememma ne die yesi ni pi sini dwa entire masa by the same ene nuane ye mom bedi anko ne nti ma sesi a wate dada se wo beye oye daddy watum no se be na oba no wo a wo fie no emeya yinti no wa hyase aye no ho anka ma bebisa e de nti na mo koye sa de na wo ba de na ma wonu bedi nkan wo one ne be ye nti no eho na no wa hyase obese ne ho yehu e wo fie ho obese oba di suro obese oba ne bo tricks ni bi no nti no ene ne wa ye kra me wafu be free me ko no akodi bayire ni edwale egusu impilities wo daddy you are not like that but bibia wa hu ade baako de bi mama bi bibia wa hu ade baako de bi mama bi na on person na sa ne pa no hyehyɛ ne niama yi a ebe di pa mi na me ye champion mi na me ye champion mi na me ye boss omo na ya na omo be fie no mo di ntokwa be fie so I say but ne wa sheda aye na adwen se ade we na me pese me ye no oto ne bo ase tutu ne niama yi klebi bia wo background no jo be klebi niama underground o ha na ye di aba
So tears. Sir. I say tears. You so spiritually so say to me who say. Nyankopon be boa ma spiritual no so adi wachi ana. On say nipa bia wo honhom atide mu a odi bone bra apart from atide mu a odi bone bra apart from Nyankopon. Nti one Nyankopon. Nti one kasa wo one be bone cause wa honhom. Say obi ye obi bia honhom da. But say adwen no e na odi komo a say if there's any negative bia no a obehu. I say bia o pese o ye oboni bia obehu. Pan pese o ye oboni obehu. Na say tokro no so tisi wawure mu aso akofa ne ho aba. There bi o obehu enye say ye say bia woni na dansa na. On say o say papa no ne papa no e ba no pena papa ne be me e ko. Say bia papa ye wakọ onu so akọji agbalagba na e bia na sound. So as I say nti on man ho kwan ma obi ense no nti say we spiritually sound na odi wa dwen because papa no enye na dwen nyina ni na kuma nyina no de this sister na chi no but the initial people no nya ni nyina no omo de ma kuma nyina ko share ni mo nti spiritually they are out of place. Okay. Omo free the bi anka se so omo gina eno nti na ne odi ye omo ni na no ne set me ka omo no but we no waware ba ho waware mienu our experience so I say it's a very difficult thank you nti wangasa no a wo to anamo no a wo kọ no adwene no a wo de kọ no ese se wo ma wa adwene mu da ho na fensu uhu ne wo ye no say wo ti ne wo ye na ase thank you but say one ti ne wo ye na ase na wo kọ no saa David one na wa ma wo kwan because when you avail yourself no you bet me use ase o me da se ma me ko ma oba ma anti ne e ko so waje me kunu onim se na ase e bi omo so omo ti omo baabi hwan ne ye mblem mmema na na ase ma no because ebe ma na epe wo ban so I say de bia side chick hwan mo na ebe ma omo ye side chick no yeah I say ye blame omo pa so imani engasi ni ye blame sera me ne modru sisi e hwe sebema na chick na we wa front chick sebema back chick etia aware ase tone na ere ewo asomdwe ti no nye na dwene ya sa side chick no konya ne ena ngo so na wo ma na je se wo mani wakono ne ayi se de ke hunhun femu no wo ma okan ono papa back a chiredi ono no ochini ti se edikas akese ye adwuma a ewo do omode na open nti no 2 minutes obi crash accident bo tumi gira ena kan de sensa o man no mienu no ono eno ani so mo nam oye obeme bi hon ma oni hwe oni aduro oni hone me problem oni aduro ewo hu yesa no so sade ni ode nam no no de hye na se ode eguso ode ni ode nam no no de hye na se ode eguso ode ni o fa ni na wanya no obo so obebre no de abosa we za mema 8 no wo mu ni bambo bia nti no se sa ba mo ni ye bia be ma na ni je fifie se sa ba mo ni ye bia be ma na ni je fifie I see na di se anye ba ye no kwa o de so didi fo na di wi om na tsa na aduane ti ave de afi na enya so ye sofo so ye eda betwe wako adwene ye adwuma taste ni ye different adwene ni ye adwuma na enso eza adwene ye adwuma papa adwene ye adwuma no ko ye se wo sa wachi enti ma se side chick to me ye we ya enti o ye marriage woman so send the side chick dey aye say dey na anko no aye anken na the foundation no or the ndro
e no de no nnuane no de man